ام دزانن جی چاره و مهدا دولتا ترک به ایریشن گلکی هوانه به طیاره خوین شر و بیک و حساب جت اخلاق مروحیه را بکه ایریشکی بگشتی لسر هرم باکور رجلات سوریه ده مشاندن و حتی نها اف ایریش بردوامن سیویلان هدف دگره بنسازی باجاران بالتمامی هدف دگره يعني سر عرض و بن عرض خوازه خراب بکه و اف ایریشی بارمانجا کو حمو جیانا باکور رجلات سوریه جیانا گل یکو سیستمک دموکراتیک نناوندی آلترناتیف جه مرکزیت دولت را آوا کریه و سیستمش بنی دا پوچ بکه و جیان تیدا بچوسینه یعنی آرمانج جوی ایریشنا یعنی تی خویا کرن کو جهوله را کرنا جیانا کومینالیا جواکه جبوی کو دمی گل به کهربا به آف به انرژی ما هر تشت هات خرا کرن و مرال گل هات شکاندن و دمی و چه ببه و پیلکی نو جی کوچبریه چه ببه و سیاستا گوهرتنا دموغرافی یا کود اجنده دولتا ترک دایه و پیک به یعنی ام دزانن کو ارمانجا وان ایریشنا دوی چارچوبه دایت سیاستین خراب کرن یعنی جی دجمناهی گلی کرد دجمناهی گلین هرمی بحمو پیکاته خواه و تجاری ده قانون و مواثيق ناف دولتي دا ناي قبول کرن يعني افتشت سجن شرن گلکی اشکرنه و دناف جواکان دا افتشت چاوی خمرو نکاره جرا بگره نها وکا پلاتفورما دیپلوماسیا جواکی یا باکور رجلات سوریه ما وکا حمو سازین ده هرمی دا مجی دنگی خول همبر وان ایرشنا بلند کر و ناراضی بونا خواه با آوائی کی چالاک ما بردوام کر یعنی ده حیشت مهی دا خویانیه کی مشترک یه هفپار ده نافبرا 22 سازی جواکی ین سیویل ده باکور رجلات سوریه ده هات داین بانگوازی هات کرن جبوی کو جواکا ناف دولتی جواکا ناف نتوی بگشتی بحمو پیکاتین خوین سوسیالیست، آنارشیست، اکولوژیست، فمینیست دوستین شورشا روژاوا ین بگشتی پشتوانیا شورشا روژاوا و برخودانا گل دکن بانگوازی مجوان را کر جواکان را مکر نتوین یکوی را کر کو لهمبر وان ایریشان بیدنگ نمینن و هلوستین تین خواستن نشان بدن ده انجام وی بانگوازی دا کامپانیا کات دست بکرن جمها جنهی مهدا کامپانیا کم کرنا امزیان لدیجی شر لسر باکور رجلات سوریه هات امزا کرن و بسرناوی شر لدیجی مروواهیه بدن سکناندن بوی ناوی بسه زمانان هات پارو کرن زمان انگلیزی و اسپانی و پرتغیزی گوتنه که دبیجن دوست گلی کرد نینه اف گوتن راستی جی دوی سردمه دا برواجی بویا جبر کو گلک دوست هیزن دموکراتیک هنه تنه تی خواستن که هیزن دموکراتیک به یکیتی خواه زخطا لسر ناف دولتی بکن یعنی راستی جی در روژن یکمین دا ساعتین یکمین که کامپانی هاتیه بلاف کرن با آوائی که خورد امزاج حمو آلین سرانسری جیهانی هاتن کم کرن و یعنی على قدر بونه کی باش به مجاری راحت کرن تی خویا کرن کو کسایت سر بخوا هیزن دموکراتیک سازی و تفگرن کو آزادی خواز راستی جی لدجی ایریشن دولتا ترکین لسر کردستان بگشتی و باکور رجلات سوریه بطایبتن تی خویا کرن کو دوستانیه کی گله کی باش على قداریه کی گله کی باش کتیا روژوه لی بله تی خواستن کو آستا وی یعنی جی تمپویا وی بلند ببه کو کار به انجام کی بگره گلک تفگرو ریخستنین لاتین امریکا
ji Hindistanê, ji Çînê, ji Amerîka û Ewropa bi giştî û her wekî din ji Rojhilata Navîn û Kurdistanê tevlî vê kampanyayê bûn û gelek îmza hatin komkirin. Yani gişt zêdeyî 205 îmzayan heta niha lê belê ev kampanya di çarçoveya şerrê topyekûniyê ku dewleta Tirk bi ser me de dimeşînê şerrekî yan jî êrişekî elektronîk rastî hatê û xwestin ku vê kampanyayê xera bikin lê belê ev kampanya hîn berdewam e di aliyê teknîkî de niha em ji nû ve radighênin ku em ê vê kampanyayê heta 3 rojî din berdewam bikin û encamnameya vê kampanyayê bi nameyekî hevpar di navbera platforma dîplomasiya civakî û hereket û tevgerên ku bi me re ketine vê kampanyayê yên cîhanî em bi nameyekî vekirî em ê ji netewên Yekbûyî re û Meclîsa Ewlekarî re, Dadgeha Navdewletî re û gelek rêxistin û saziyên mirovahî yên ku eleqedar bi sekinandina şer û yani ku berpirsyariyên xwe yên mirovî û qanûnî û exlaqî pêk bînin bi vê awayî. Yani ev kampanya dikeve çarçoveya zexta li civaka navdewletî